Dilajon hawa rehinga meka biajok rat kisung. West Karbiang long along apor pe Durga Puja kipado. Bokolia Police Station angkang National Highway 36 sa Tawar Pialong Ihumatrak Kachingkoy. Kardom Nilikar Bebirta Thanbang sa Mivilbang Trophy Nonarjoik Tha Birtang Tonpen Bokojan Subdivision angkang Dilajon Hawar along Rohingame Kavya Jograd Tumki Sungbusi Birta Ribdun Long Kachini du natengke kedam tang Diwali Arni Malam Pen Dilajan Denarong Hawar alom Rohingame Damjui Pen Pini Arni Anda Rohingame Kavya Jog Kangching Siring Pensi Hadak Aral Tumki Sungpen Cecak Nang Bomlo Lasolama Putak Mojodar Lapen Rong Sor Tuma Batai Birta Pidamlo Sita Assam State Electricity Board tum Anochiden de la Pen Sai Kideng Japan Mathathe Puta Birta Long Halapu BJP Paribarton Government tum kache chagalam Ghonta Incorruptly Rohingame Dover Pup Kaning Jalama Banki Chiteng ne Det Lopusi Rong Aradatum Ningje Lasi Prabjin Pen Rohingame Ki PJ Phansi Chuning Ripado Ate Jase Met Pen Kachari also Maratumta Sungpik Loputa Than Apor Pia Durga Puja Chitia Chiklu Pado Etlo Bonta Durga Puja Konat Lapen Kopia Potsi Pado Tukoglo Lasolam Kachini Japan Lang Ekta Durga Puja Kijut Tang Chiklo John Kipleng Tulo Luki Puja Kali Puja Lapen Diwali Hai Huita Jud Etlo Laso Pianta West Karbiang Long Tumpreng along Preni Paing Kora Troxy Arni Pen Apor Pia Durga Puja Bibontu Tumpreng Sarvajanin Durga Puja Samiti Pen Kopia Thesi Pre Chiklole Apor Pia Durga Puja Kipadonang Kokma Tirikama Mai Tumkaringji Lapuson Henlo Jua September Durga Puja Prothom Puja Ami Patisu Batar Babote Brahmone ভালকৈ পূজাটো কৰা নাই আৰু চকু দান দিয়া নাই আৰু ভোগো দিয়া নাই এই কাৰণে আমি ভুল হোৱাৰ কাৰণে আকু দুৰ্গা পূজাটো ৰি পাতিবলগীয়া হৈছে Tumpreng along ta Apor Pen Durga Puja Padodunlo Sita Durga Puja Pujaria Bang Puja ke claim kiba pleng plak play jok puthot Apor Pe Sita Durga Puja Padothunang koklo pusi tirika mamaya tumlam the pachatak pon Pray Dipaing Kora Phojo Porpai Kresia Pormalam Dimapor Pen Kebang Bomber Truck AS01 GC2883 NH36 at a warp Aduke Kegalong Kisoi Pirajok Kachingkoi Labang saw truck departing a bank from Sonjit Nat Pusi Chathan Pon Keparting a bank at Chana Tenke Guwahati Rong Spian Kipalidam Jep Hansi Kedam Bomahut Towar Aduke Kegalong Men Kisoi Pirajok Towar Pia Rai Kedolang Kipali Adong along Chingthang Loklo Laso Jok Guwahati Ana Por Tengpen Damlong le deadlo pusi ningji labang so kaching koi long katewara bang phupen danglok maduta areng huki so bang avelang pusi birta ribdun long nan malam sopor phan dihine farman birta moing totpanik sina Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Trail, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Please step in Malin Showroom. All kind of Karbi traditional and handloom handicrafts and ornaments are available here. Along with gents, ladies and kids garments are also available here.
Showroom, MG Road, Main Market, opposite TOP. For more details, contact 9435433011. Ganj, Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, Thelua Kreng, Chitronola, Ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo piputhot bertalong wangthulo. Surihini re crepe pawning kan pai ni phai ke thom arni center NSCN angbong kati tok alamdon. Framework agreement along karbiang long along leke parlo puthak chidong nun thek thei pusi KSA tum card news along birtanang pali. Karbi lo Charlie asong mate KSA pen pre ni phai goraner cap arni ada por phai cap a por pen arni kangsam por phai ke thama por an Manja Tinali along Towar Karangkha mate road blockage demonstration padoji pusi pachatak alopen KSA amai pusimian rong par lapen kongjun bang Thompson rong pi card news along birta nangpale pachatak alo along Greater Nagalim pawai kang along Karbiang long along le parlo long le pusi KSA pen klardak alam the pachatak pon Bukolia khat rong supi edona hemalong preni phayeng kora phoarni kasale da piason kelong bita harokhat penili tuma pherangke lada card news along birta nang pali pre ni phayeng kora pho arni bukolia ghat notun basti arong amekar Ranjit Das puinut abang phuabari eronga theng pialong kasalet api nang nak ejon marat api kelong alam card news apherangke penta birta humri dun laso amarat api RD lin kep bak doji Laso api aphan Bokolia Ghat amekar ke ketheglong chenglang pusi ningche rinti ingnam raikom asai khia tum atengke kasalet api nang nak api ke beer cat pusi pachni beer cat aphan ingnam raikom asai khia tum cheparideng pontanglo Mid Express berta bangila pansikang toniklo laing bom card news channel dome thakme kurwang thu